N'amakuru ni inkuru y'incamugongo, inkuru ikomeje kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Ni inkuru y'urupfu rw'umwana w'umukobwa w'imyaka 16 waje kuza kuba yapfa mu buryo bwatunguye benshi, dore ko hari n'amakuru avuga ko uyu mwana ashobora kuba yishwe n'uwari umukunzi we. Ibi byose tugiye kuza tubigarukaho muri iyi nkuru. Ni ubwa mbere ugeze ahangaha, kanda ku ijambo subscribe, de like, share na comment, ubundi tujye dukomeza kugenda tubana mu nkuru tubagezaho munsi ku wundi. Yitwa Bonolo Moloi. Uyu mukobwa akaba afite imyaka 16 y'amavuko. Amakuru avuga ko yavuye iwabo mu rugo ahitwa Taken, arangije ava mu rugo, dore ko yari asize mukuru we mu rugo kubera ko abana ni impanga, ni gakuru na gatoya. Hanyuma ava mu rugo amubwiye ko agiye guhura n'umukunzi we, ndetse no mu rugo nabo arabibamenyesha, bari babizi ko agiye kureba uwo mukunzi we, dore ko banakundanaga, byari bisanzwe bizi. Rero muri uko kugenda avuye mu rugo avuga ko agiye guhura n'umukunzi we, amakuru avuga ko bahise bajyana mu rugo, ariko muri uko kugenda niyongeye kugaruka, ntabwo bongeye kumubona. Nta kindi umuryango we wahise ukora, wahise utanga ikirego n'itangazo ko umwana wabo yabuze. Polisi yaho yahise itangira gukora ubushakashatsi, ariko bakavuga ko iyi raporo y'uno muryango y'umwana w'umukobwa ikimara gutanga itangazo, umutima wasigaye bahagaze mu nda, bavuga ko umwana wabo mu by'ukuri kugeza kuri uwo munsi batari bakamubona, kandi ejo bari kumwe. Ariko kandi hari n'amakuru avuga ko umurambo w'uyu mwana w'umukobwa waje gutorwa mu miyoboro y'amazi mu mugezi wo mu mugabane wa Tekan ku itariki 22 n'ubundi za kuriya kwezi twasoje kwa gatandatu 2026, dore ko bavuga ko bamwe bakanavuga ko uyu mwana ashobora kuba yaranizwe agatabwa mu mugezi. Ariko kandi raporo zigiye zitandukanye, ndetse harimo na polisi yo muri cya gihugu muri Afurika y'Epfo, bagize gutya bakora ubushakashatsi n'iperereza, basanga uyu mwana w'umukobwa atarigeze arohama ngo atwarwe n'amazi, ahubwo mu by'ukuri bakavuga ko basanze uyu mwana yaranizwe. Benshi bagakomeza kugenda bibaza bati, uyu mwana w'umukobwa yaba yarishwe n'umukunzi we, byaba byaragenze gute? Benshi nibyo bari gukomeza kugenda bibaza muri karitsiye mu by'ukuri, ndetse na nyirakuru we uyu umwana, nyirakuru we yitwa Martha Moloi, urumva yitiranwa n'umwana we, donc n'umwuzukuru we. Rero abavandimwe bagiye batandukanye, ndetse na mukuru we nyine w'impanga, cyane ko abana mbabwiye ko bari impanga, uyu wapfuye yari gatoya, gakuru niwe wasigaye. Rero mu by'ukuri bakomeje kugenda bababazwa mu by'ukuri n'uburyo uyu mwana yaje kuza kuba yakwitabamwo Imana, yewe n'ubutabera ngo ntibwagira ikintu bikoraho kugeza kuri ubu ngubu. Nubwo uyu mwana w'umukobwa ngo yapfuye, nta muntu umwe wigeze utabwa muri yombi wagaragayeho kuba ari we wagize uruhare mu rupfu rw'uyu mwana w'umukobwa. Rero njyewe byari ibyo mu mwendire, mbashimire kandi mbifurize no gukomeza kugira ibihe byiza. Ariko ba bantu mujya musura abakunzi banyu niba mutameranye neza rwose,
mujye mureka kubasura kubera ko bishobora kubabyarira ibintu bitari byiza.